أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude o bajjo seniɗo wowɗo mo ronkata duwano ɓurnaɗo tagi fongo sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fo e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama hara men salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗen en fo meɗen jeyaɓe yimɓe aljanna hara en fotti hande kadi ka page meɗen facebook lawol kisallo inchallahu ka ɗuɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa haray inchallahu ka alluwa suumaye ka juulirde meɗen laake masjid ibadurrahman ɗo fi alluwal men suumaye inchallahu sakkitoral ngal hara e nde hitande ɗo 2021 mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala no woni timmirde ɗo ni hande suumaye on yo Allah taw en fop meɗen timmode meɗen nden hara ko moƴƴere hara ko natal jannatul firdawsil ala onon daruɓe e feƴƴimɓe yo Allah timminir on bi kalimatu la ilaha illallah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah taw en fop meɗen e rinɗinama e natugol yiite jahannama innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi hara inchallah musidɓe julɓe tedduɓe hande ko yewteten ɗo en rappela e seeɗa fi iidi on andintinen fi julde iidi on watten noon kadi fi jeego juldandu en toriki Allah en heeɓi balɗe 3 horaɗe Allah yoɓitira e ɗum ɗon balɗe 300 yo Allah newnan en ɗe balɗe jeegoɗo kay wawinde horugol nene gotoɓe tedduɓe teddirɓe l'islam iidi ndin taw haray mo beeyo eto juula iidi on foti a heeɓi place ka juulirde juulu iidi a heɓar toon place juulu iidi haray en andi ga enen ko 15 woni juuloyde ka juulirdaji haray noon waɗama groupe aji haray an duhiɗo on formu sonnajo ma on e fayɓe ma ɓen juulon ka salon ɗon wona obligatoire be waɗa khutba on ɓay ko ɗum ɗo woni hulɓinde menen yette jalloɓe ɓe sikkugol ko be wonti waɗa khutba hara noon ala ko hutubire jon noon juule darɗe ɗen ɗiɗi pet inchallahu haray on heeɓi iidi on no sella ɗum an e sonnajo ma on e fayɓe ma ɓen fo moɓidiron ɗon juulon ɗon ko hikki ɗon kadi inchallahu iidi on si tawi newike yahugol ngol ka juulirde en yewti ko honno ka fottoyte toon fof ko honno iidi on juulirte toon hara inchallahu neediji muɗum ɗin hino tawa e muɗum taw bimbi subaka taw nden ñande ittugol kooƴe ñaama ha hara tef ko ɗum holli suumaye lanni ko ɗum woni go'o ɗiɗaɓum ɗum looto longal loota fayɓe ɓen kadi fop longal hikki ɗon kadi urnito waɗa parfum ɓurɗo e urude on wonande enen duhiɓe ɓen sonnaɓeɓen o waye fayɓe ɓen fof e sonnaɓeɓen ɓorna ɓe coñci kesi foti sonnaɓeɓen hiɓe juulude foti ɓe ala juulde hiɓe période maɓɓe ɓe ala e période maɓɓe foppo yo yaltu yaha juuloya iidi on kamɓe noon si ɓe yeehi ɓe juulata mais ɓe yahay ɓe holla welo welo ngon ɓe participa ɓe jonto inde Allah ko woni wo ɓe juulata kono ɓe jangga e Qur'an ɓe insinoto ɓe jantoto inde Allah ɓe juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓorno coñci labaɗi kadi kesi ɗi wolnoɗen fi muɗum ɗin nde ɓe yaha kadi nde ɗe yaha ka iidi hara ɗen jantade inde Allah hiɗe wi'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila Allahu akbar kabira sadaqa wa'ada wa azza junda wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda sahibi ɗiɗo fof no moƴƴi sina ɗum fillito Allahu akbar laawol ngol yarɗen ngol hara en artiro yaringol ɗon kadi ka juulugol iidi kadi mi andintina enen juulayɓe ɓen ka cuuɗi haray noddintake darnatake koya feƴƴutun inna Allahu akbar laabi jeeɗiɗi habbiran ka aranum sa inni Allahu akbar watta ɗon jeego après ɗon janga fatiha on watta ɗon simore nde hunjiɗa o sa waɗi sabbi suma ko ɗum ɓuuri e moƴƴude sa immitoyki kadi a immi Allahu akbar watta jowi tawta habbirago ngo immorɗago woni jeego waɗa fatiha watta ɗon hallataka hadisul ghashiya si tawi ɗa hunji si tawi ngol ɗon kadi hunjaka watta newaniyongol ma o si on salmini si tawi no neweɓi fi hutubugol hutuba ko ɓuuri e raɓɓiɗude si tawi ala kadi in noon kullu ami wa antum bi khayr tagabbalallahu minna minkum Allah tawni e hikka yo tawnu en ko feewi so tawnare en kadi yo yaafo e so ƴettita en ñalande iidi kadi ko ñalande ñamugol e yarugol e jantagol indi Allah e fijundaru
nden ñande acce jama ɓe fija ɓe welto hara ko fijonaruji dagiɗi hara wona harmude fayɓe ɓen accane ɓe nden ñande liberté ɓe jowa ɓe fija nene e baba fija jallidirana nden ñande ko ñalande iidi ñaama ñaameteji welɗi ñaameteji ko welay ma kon hara goto ɓittaki nden ñande no nelaɗo sa sallam maki noon ñalande iidi ko ayyamu aklin wa shurbin wa lahwi mubah ko ñalande ñaama yara fija jala janto inde Allah e kala fijonaruji dagiɗi haray si ɗum ɗon feƴƴi kadi juurodiroye gongol kadi hiwroyagol ɓeeɗo hiwroyo ɓeeɗo haray ɗum ɗon kadi no tawa kadi e sunnaji ɗin kadi jokkugol enɗal ngal noddidirgol e téléphone ji ɗin min nodduno humpitagol annagol si on juuli e jaam ɗum ɗo ko seeɗaji e yiite si ɗum ɗon on feƴƴi janngo e alkamisa inchallah nden ñande ko ñamugol horatake janngo siɗa faala à partir de juma iɗa wawi fuɗɗade jeegoje ɗen ko wiyete jeego juldandu jeego juldandu mo hooriɗe tawti suumaye ko hoori kon Allah windante baraji wasa hoori hitande timmude tis subhanallah hitande nden ko balɗe 350 balɗe 30 ɗen ɗum ko suumaye on ñallal be ko sappo sa multiplie 10 fois 30 ko hawroyta ko 300 heɓi balɗe 300 sabu ko horɗa suumaye kon ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ya ɓeyɗi ɗon balɗe jeego wona 50 jeegoje ɗen ñallal be ko sappo Allah yoɓayma sa multiplie noon 10 fois 6 ko hawroyta ko 60 joni noon 60 plus 300 woni 360 jours ko ɗe balɗe ɗo woni nder hitande nden sa hoori jeegoje ɗen e tawti suumaye on hiɗa mari baraji horuɗo hitande si ɗum ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe ko ɓuri e moƴƴude ko ya jokkidir si ɗum ɗon newaki ɗa wawi organisade hoora weekend ji ɗen tun siɗa faala kadi a eɓɓana joni tenenje ɗen e alkamisaje ɗen fiɓa anniye on joni tenen on hiɗa horde tenen on e jeego juldan ɗon haray no sellira noon tenere nden heɓa ñallal gotal horangal hara ɓi baraji façon ji ɗiɗi a hoori jeego juldan ɗon tawti kadi sunna horugol tenen on wattuya kadi alkamisa si a jokkidiriɗe noon hadis on ko ɗum wi komo hoori suumaye o jokkidiri ɗon kadi jeego juldandu haɗe lannoya sa wawi jokkidirde fa biha wa ni'ma no moƴƴi sa wawari jokkidirde haray hino moƴƴi haray eto tun heɓa jeegoje ɗen e nder juldandu joni noon si Allah hoddiri sonnajo o fuɗɗirke horde ɗe tun o heɓi empêchement sabu ellaji makko ɗin haray hande kay mo wawi yoɓitoyɗeɗi ka sabboru donkin kala jogiiɗo empêchement foti ko sonnajo foti ko duhiɗo wonɗo e setteyagal foti goɗɗo o nawnu o wawari horugol jeegoje ɗen e nder juldandu ɗum yo yoɓitoyɗe ndu lewru hikkinde ɗum si tawi ko saabu ganto o heɓa e baraji ɗi horuɓe ɓen e nder juldandu ko heɓata kon amma noon si goɗɗo welsindike sa na ganto hay e hunde ha juldandu lanni ɗon haray hande kadi hikka o fatike mo yo habbo haray hande kadi ha ko aroyta si ɗum ɗon feƴƴi neniraɓe tedduɓe no woodi buy e moɗon haray hiɓe ñawli e suumaye on hiɓe ñawli balɗe 5 balɗe 6 joni noon woɓɓe innayɓe joni ala ko fandimo ñawli nam ala ko fandimo ñawli kono suumaye on hiɗa wawi mo yoɓitude e nder hitande fop ado oya suumaye arde amma jeegoje ɗen ko ɗon woni ko ɗe ɗaɓɓa fiɓu anni e hoora jeegoje ɗen ha gayna yoɓitoya ko ñawolɗa kon e nder hitande nden ɗo e suumaye arde si tawi noon ko sonnaji wakkiliɗo jogiiɗo force moƴƴa a wawa yoɓitude ko ñawliɗa kon foppa e nder juldandu hoora jeegoje ɗen kadi hara juldandu lannari fabi ha waɗima haray a waɗari ko fandaki mo ñawliɗa o haray ɗon kadi no moƴƴi haray hino laba si tawi noon ɗi fof ɗi wawata newodade haray hande kadi ko honɗum wata wadde waɗu jeegoje ɗen ka juldandu ɗo ha gayna ko ñawliɗa ko yoɓitiroya seeɗa seeɗa si ɗum ɗon feƴƴi mi arta kay toujours ka jeegoje ɗon kadi on tigi waɗana hoore mum programme no waɗirɗa programme on noon fi suumaye on inna ɗe jeegoje ɗo ko balɗe moƴƴuɗe ni haray ɗi hana hoorede inchallahu mi ettoto e nder jeegoje ɗe mi timmina qur'an o ɗon haray ko fa laban ma mi heɓay jusu goto ma ɗum mi jaafay ñande be ñande jemma mi heɓay darɗe 10 nafaade haray fa biha wa ni'ma ɗum no laba waɗa moƴƴire muɗum janga qur'an itta sadaka huntina hooru ɓen e nder ɗe jeegoje ɗo kadi haray heɓi moƴƴere faman tatawwa khayran fa huwa khayrullah ɓeydugol moƴƴere e hoore moƴƴere ko moƴƴere mawmen ɓen ɓe makay ko ɓeydi juuri e hoore juuri ko fiyo ɗuuɗu heɓa baraji bus wona fiyo welu sabu no baraji kan ɗum ɗon alhamdulillah suumaye o jama o wakkilike yo Allah windan o baraji rinɗinan on fop moɗon e natugol yiite jahannama onon e mawɓe moɗon e dendagal julɓe ɓe ya rabbal alamin wa anna ma'ahum bi fadlika wa juudika wa karamika ya jawwadul karim si ɗum ɗo feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe jango ko iidi haray neɗɗo on wata yahu juuloygol iidi on a yittari kooƴe ko ɗum woni sunna on
haray o jemma ɗo kay nayi walagol kay ina joni suumaye lanni haray inchallah ko waalo ha wetor hay subaka no woodi hadis hay so tawi karamokoɓe goo no loyinimo ɓeyni wo sa wurniti jemma iidi allah wurnita e ɓerde maɗe ñande ɓerde taggo e fogon fof mayoyta hay so tawi ko daif himo loyi seeɗa kono himo dallinore fi ka lerɗingol fi no moƴƴere heɓora sa salmini geeƴe ɗen heɓu hay so tawi ko darɗe ɗiɗi ma darɗe nayyi ɗe nafuɗa watta ɗon hannde kadi chafe witre on immoyoɗa kadi law heɓa darɗe ɗiɗi aɗo subaka on heɓa subaka on kadi julde jama ka juulirde kadi si wawi newade ma ɗum julde jama an e ɓeygure ma nden haray ka suudu mi toriki allah subahana taala yo allahu newnan en ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe suumaye yeehi horunoɓe ɓen ɓe mali ɓe horano ɓen ɓe naji yo allah taw hara ko en horuɓe na en ñallirɓe nafunoɓe jemma mali ɓe nafano jemma naji yo allah taw hara en nafuno jemma hattirde no nafirde noon hara na en hiruɓe mi toriki allah subahana taala moƴƴere ko allah waɗi e nder lewru suumayen kon fop yo allah taw hara o okki en mi toriki allah kambaji ko waɗi e lewru suumayen fof yo allah taw hara o dandi en mi toriki allah nde nangue ngel no muta hande suumaye lanna yo allah taw hara bakkatuji meɗen fop enen e mawɓe men en ɓorama e natugol yiite jahannama mi toriki allahu subhanahu wa taala on bajjo wawɗo seniɗo mo ronkata yo allah taw enen en fop meɗen e dendagal julɓen fop en rinɗinama e natugol yiite jahannama mi toriki allah subhanahu wa taala balle ko wonɗon e wallitade kon fi juulirde nde sotire yo allah maran on ka bonata ton ya rabbal alamin leydi meɗen lagine ndin e leyɗele julɓe luttuɓen fop yo allah waɗu barki e majje yo allah addu ɓuttu e jamɓe ton yo allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah yo allah waɗu enen kay lamateriji hara ko fewni nunɗudi hulo ya rabbal alamin yo allah wurno en ha ka gurdam moƴƴani en yo allah ƴettute ñande tawata ko lakara woni ko moƴƴani en ya rabbal alamin kala marɗo bakkatu janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko allah woni yafotoɗo yo allah o yaafomo kala marɗo ande janɗi suuɗi feeñi yo allah on ittanmo ande makko nde marɓe ɓen e meɗe yo allah ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo allah on okkorɓe musidɓe meɗen wonɓe e centre ji ɗi maporɓe kaydiji ko allah woni mari jagui kaydi yo allah okkoron kaydiji wonduɗi nafa e barki ya rabbal alamin yaafo on ko wowla kon e muɗum kon hara hina ko hana mi toriki allah subahana taala musidɓe meɗen jogaɓe yo allah jonnito en ɓe jontaɓe hoore maɓɓe ya rabbal alamin yo allah waɗu barki e ɓeygureji maɓɓe ɗin ya rabbal alamin jogiiɓe ɓiɓɓe harano mapore fi muɗum saabu timmugol ɗuɗo yo allah waɗu ɓiɓɓe meɗen ɓe fof hunjiɓe qur'ana e sunna ardotoɓe ka dina e ka dawla ya rabbal alamin mawɓe meɗen ɓe sonjiɓe fi meɗen ya fatiɓen fop yo allah hokkuɓe jannatul firdausil ala yeru luttuɓe e hoore gurna yo allah ɓoynide e maɓɓe ha wawa so tawi luttal ya rabbal alamin allah ko an woni toreteɗo jaabina min tororima inɗe maɗen fop e sifaji maɗin fop e inde ma ɓurde mawde nden rinɗinmen menen e mawɓe amen e ɓeygureji amen fop e natugol yiite jahannama ya rabbal alamin allah ko an inni o men toroma si min torikema a jaabinanayi men wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum min torikema okkoran men ɓuttu e jaam e peewal ka leydi amen leydi lagine wondude e dendagal leyɗe julɓe ɓen fop kala ka soñdia e sohlaji woni allah hiɗa renti men alhaali amen on suuɗanakima ko an mari yiite ko an mari aljanna ko tagirɗa ɗum ɗo ko fi jiyaɓe maɓen aljanna waɗu geɓal amen yiite gen har min ɓalli amen ya rabbal alamin e natugol yiite jahannama ɓe neniraɓe meɗen tedduɓe teddirɓe l'islam dariɓe hoore tundaji maɓɓe defi sunna katiji jogandema go o suumaye ha suumaye hino lannude mi toriki allah subahana taala no ɓe darorni e hoore tundaji maɓɓe ɗen ni yo allah lumbinoro ɓe ni sirata ya rabbal alamin min toriki allah subahana taala ɓe duhiɓe ittuɓe sunna katiji fi ko ñaame mi toriki allah subahana taala yo allah ittiran on ni ande o ñamminoya on kadi dinɗe ɗin ka nder aljanna ya rabbal alamin neniraɓe meɗen ɓen fop maɓɓe kala mo be ko tori du'a jawle ko ari kon fof fi juulirde wo ko ari kon fof fi sunna katiji wo ko ari kon fi muudoji wo mo be kum waɗi o waɗiri kum fi allah mi toriki allah marɗo joddi ko lannata kon yo allah yoɓon fof ko ɓuuri e moƴƴude e joddi woɓɓe andi sunna katiji har hay men wawari andugol ko homɓe kono allah kanko o fanda añuɗo o faya unuɗo kaña yo allah no andi fi maɓɓe yo allah yoɓɓe ko ɓuuri moƴƴude joddi ya rabbal alamin yo allah wurnu en ha kaɗan gurnam moƴƴani en yo allah ƴettitu e ñande tawata ko ola kara woni ko moƴƴani en rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi ilana min amrina rachada en toriki allah yo allah artiran en suuma e duuɓi heewɗi kadi wondude e cellal ɓe musidɓe meɗen nawnuɓe ɓe allah jarribori nawnaje hara ɓe wawari horugol mi toriki allah subahana taala yo allah okkuɓe baraji ko horuɓe ko baraji ko jokki kon horuɓe ya rabbal alamin o jolnita ɓe cellal maɓɓe ngal ya rabbal alamin en toriki allah no woodi fayɓe boyi ƴaggamɓe mawɓe muɗum yo allah artir fayɓe e hoore lawol pewal ngal ɓe wona ɗoftiɓe nene e baba allah yarloɓe ya rabbal alamin en toriki allah subahana taala yo allah newnan en fotten janggo kadi inchallah wi'endirani kullu amin wa antum bi hayri taqabbal allahu minna wa minkum
e weltaniki Allah kadi hattirde e weltanade mo newnanɗo en wawugol waɗugol ngal alluwal suumaye balɗe 50 timmuɗe tawata en heɓari ko sakkoto en nawnare heɓaki ko kanko woni ko newni ɗum ɗo walawla fadlullah sinano ɓural Allah ɗum ɗo wawatano laatade alhamdulillahi allazi hadana li haha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah ko Allah newnani en waw ñande be ñande 19h30 joɗoɗe waɗe ngal alluwa suumaye ko Allah subhanahu wa ta'ala faala ko kanko ɗum ɗo woni hoddiri ɗum ɗo o hoddirani onon kadi waɗagol ndaara ɗum ɗo feƴƴina ɗum ɗo no feƴƴinirɗon koye vidéo hoy ɗo ni ila suumaye on fuɗɗi kiligugol tunde wotere fof feƴƴi yo Allah feƴƴiniro en ni kadi e hoore sirate o ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.